Host Speaker, kan lui hal le kan tuirialah te hal atrol na thu kan soitak zong kha tu point kan pomtlang vekin karinga amaro chu hebil hi thon thu sei tak nei ania alera kan troi vak maya ache pakai tangaron chui chu kadwa he kan bil hian Tuirialah hnar aneni nipkoin Tuirial tui khwa aron ti khan achim piltur kem som pasari bial kha forest ramania wangin compensatory afforestation nipko hian forest department nena crore som ni pali sang zakwa som ko pariata khan an peni so tilai chuan hemi chunga mimal compensation mutur himi som lile pariat chi an omani congress sarkar lai ani a sarkarin ngun takin chumite list chu en kola hemi te ba kian helaya tu ban in munlo rampas an nei to tur ani lo ti order achwani sanglile pathuma in than puelo oma ratubial ti khani a hilai bial tu khakaloni a ta chuan voina kan house leader tho hi katilai kan house leader kharon ni ta a kha khamna dan kha thiatin mitam takin Tuirial kama huan an nei ta ai zola tang te champhai tang tin lo chung kwa te point tam tak anon nei ta compensate tam tak an la a emi chung cha hian tu tenge an ming engza tenge an lo lak ti kan khichiang do ni chuan ni som ni pariat thlasom pakhat sang ni palia he house chunga kan soi hova kami proceeding khain lo endon nia ti chuan nipko ina compensation pek zel antum tak lo wanga nor turin mithil ti thei tak mai unau pa chuan nipko ho na thok chukum som a ni som rugle pani chung adang betani nan tho thei ta lo wangin an puan thuan telan ho ta ni kha ti chuan hemi awang hian tu nu zela te po hei tu boire pui alo chowa wan doi thla khop maya compensate unlock na dal tu berchu district council hun lai tra kandan nei riverine reserve forest khani kha compensation ladu te chuan nok anti em maya ti chuan gauhati high court an king ta ni somni pasari january sang ni le somni pakhada khan gauhati high court single bench chuan kum som ngale parup chung kan ram nuidung som paruk le aizol esil charin kar kong pui reserve amilo hal sakna chumin pai sakta min thia sakta ni kum som ngale paruk chung he dan hi kan ruai to masaten kan ramin kan mamoti train min lo siam saka tu tene mon kinga gawati high court in min pai sakta ani ti chuan an pai mai ni lovin judgment a chuan state sarkar chuan heng mi te hi adu chuan compensation a petheyang ti khan ziak telani ala imu ber voina kan bil compensation a in ngatani chu kan hriat kadu ti chuan thin a thong ta abek takin ram leilung mangai tu te thin a thong ema chief secretary hovin niriat thani sang ni somni pakhadan truwa High Court judgment hi challenge ngai turani Chief Minister phalna la ila antia ni som pariat thani sang ni som ni pakada CM hovin an truwa challenge turani lo te ni tadai mai ni e High Court tu hi challenge tur ani lo ten compensation mutu tur te hi revenue department in lo boy pui nga ro se assessment lo boy pui nga ro se antita a ti chuan voina kan bil protection of rivers akhi siam niro se tiani tani au pato kho mai voina kan bili alo in tran na chu khata dai khan anita a ti chuan in kan member zom tak pungliun lian chunga hian hausa zo na anei kan PNE minister puzirana achana pokhan compensation petura sarkar in malak thu soi chi reng tani so bangsa compensation kha aningar mai ni abula tranga top theng hiani ti chuan
Protection of Rivers Act siam ni ro se ti chau alani lai khan ni som pali thali sang ni som ni pakhata GAD notification answa restricted area notify vak mai ni GAD hi concerned department ponilo engdan ma tlo chan tur ponilo an man mo chung maya kha notification ka achua ve thor mai ni forest central state 299 trom concurrent list ani kan du helai kan lo pas ngot thei chi po ani bok heklo ti chuan kan wai me tele mi pui tam takin kan sarkar chuan norta Guwahati High Court hian in challenge turani ti in an norta chiama chu norna awang chuan kan sarkar chuan Guwahati High Court judgment chu azuk challenge ve ta ani Mase a challenge tak lo anwa withdraw le mai ni jane lo meeting so le ti so sang lai khan a mingin an challenge ve a boru ka lo dai ve le khan withdraw le mai ni ta chuan in Center for Environment Protection hovin hetian chuan kan ram hum hal tu da ni kan chan len tak don kan sarkar in kan chan len adu em boxia Beit atum der silova ai o tur dandang siam atuma ti chuan he dandang hi siam ani chuan compensation hi an la thei don sia heti hian ni ti te angan tia Supreme Court an tlan khalani third party an nia chu wang chuan an appeal thei silova third party appeal theina anjuk dila court ngaya intra court appeal alo phal saktani so me Center for Environment Protection thukal zela chuan nisom pasari January kumin khan principal bench chuani High Court single bench ina kan riverine forest minthria sakna kha athiat vele thungta tiswan khadan kan district council hun lai kan ne kha voina hian angai na dingani kan la ne ni amaro chutu boy kai noi ne ne ane wangin final judgment chuani lowa interim order ania a stay fini Don den muna tak hichuan kha district council hun laya kandan ne kha High Court in ala hum hala ala ding ani tuna yan tun minute yan kha dan khala ding chu mi dan kal dan ding lai kal zonga voina bil kan pulut hi thildik ani theilowa khatiang ani chung khanin Iyan nitkan ka ngai thang khandan ni duan chauzel ania drafting committee or sub committee or working group or cabinet in approve governor ni somni pangame alo asenta governor ina asen do vele khan ordinance man mo takin kan sarkar hian asiam tani o speaker ngatnge ordinance kan siam chan chu khadan kha sessiona pass man ani don lova aman mo thak sia man atul do sia ilo manglang lo kang ti thila ordinance kan tiani speaker khongain min lo rethiam sila point of order dan nia kan opposition group leader ina soikha engdan nge o katia khami bi ka khani notification chu chuaka August April ni som paruk sa ka za ko som nga le paruk ami kal zela khan notification mayania notification hi he house record a hen dan atling don silova chu wang chuan riverine reserve forest sungchanga sanga za khuwa somruk le panga be chana notification kha dan ni chi alowin notification zo ka ni a kan record thei zo lomi dan ni chi alove zo kha dik zok mel speaker Mizo District Council Forest Act 1955 noya notification ani dan to chan noya notification ani su thin dan to chan tel lovin notification achu tha chu thailo GAD na notification achu ari ngo kha eng dan man bo an be chan lo khatiang khani velo ka soi chu ngoro pu speaker khami chungchang ne nen kain hoi vek khania riverine reserve forest 1965 notification akha notification ania act ani lawa rules po ni lo notification kha ni maya
chu wang chuan dan ni lovin notification ang zo khanin kan leader zom tak khanin soizok sela house record a chuan a dik zok lomi ka ti na mai ni ale po speaker kan su ngai dan thla ngai la dan nuai hen notification an issue thina ni ni som ni paria January sang kha ko som ru panga a notification an chu an gazette hi under section 1 Mizo District Council Forest Act 1955 be chana siam ani dan dik tak ani ole ti chuan enga tinge ordinance hi zone tha chuania thakhat chawain kara oma ogasa session kan nei don ti a hiat rengani sumi ma ordinance lo ti thoi kha enge kan sarkari aman chan voina in ka zoten a nodal department turpo in lesiam silova eng level ama khan local authority po in lesiam silova chu ti sia enga tinge he ordinance aman mo thak em man mo thla na dang om mialova Center for Environment Protection 10 High Court ta thu boy an nei lai ti boy na nan du man mon chu chuni mai ti chuan hei hi additional affidavit he ordinance manga High Court ta kan sarkarin ajuk thelu chuni hei hi ajuk thelu tangai renga ti chuan Center for Environment Protection hovina District Council hun lai kan dan ding lai din len tir tuma an be zuk ti buai na khanita chu ti buai na ta chon voina bil hian dua man mo takin ordinance in siamani hei hi a khisel lo khop mai chu wang a lera kan thuai wak ringot maya hei hi dik lova chu wang chuan dan ding lai om reng chunga chu ne na in buk thwa turemo chu ne na in kal turemo dan siam hi judicial intervention atlingani country a democracy a chuan thil pathumom legislature dan siam tu kanom executive elect ko tuanom abo se tu shrem tu judiciary om thunei na kan nei frang vekani voina hian kan sarkar hian judiciary ho thunei na avachu pui ani chuwangin doctrine of separation of powers hi he kan bil hian a violator a breach ani he kan ngai to ngun ngai khom mai a lui dung hom hal i kha chu kan thurwal vek ma se ada na zok hian khoiram nge min pan pui ti hi kan ngai to angaya ten he kan bil hian district council area a cover reng lovani riverine reserve forest ka chuan a cover veka he bil hian khotlang tui pui tui chong kau phairuang a cover mi lovani ti chuan a lui cover tur kan protect tur hi he ta ra kan lo ti tun lo a khomi te than turen le ngala khoi lui hinge kan protect ka khoi lui kan protect don lo he ta tang soi thei kan nei mi lo ni chu ti lai chuan kan lui dung som paruk hum hal sa ti bo na tur ani thei ta boxia helai tak mai hi a boi pui om lai ani a ten po speaker har sa tak mai pakhat chu Mizoram Land Revenue Act kan pasa Mizoram Land Revenue Rules 2013 rule number 4 kha kan minister lom tak po khan lo en sela dan kha riat mel boka ta hian engein sia ipal nain kan kuatange no land shall be processed for allotment within the area of 800 meters measuring from the center on either side of the following rivers atia lui som paruk tho kha kan revenue minister in a bill on pudlua khan riverine reserve forest kan lui som paruk kha aron kuat le chi ani aron kuat le chi ha chu ba ka chuan lui pathum aron bel cha tui chang tui pui le triaute ani kha kan Mizoram Land Revenue Rules a khan kan nei ring sia voina bil dang kan pulut le a khoi zong e kan man don a khoi zong e lal don kan revenue rules ka kan repeal don e kan apen kan amen don zo e akta hian eng ma alang boxi lo
thil in kokal tu lein buk thua tur hi om nual ni kan riverine reserve forest ba ka khan ke mani dan siam ngai nen po hianin ain mil lova chu wang chuanin eng lui som paruk te hi kan district council ina an lo ti te hi huap ro se juk ti ngot do ni la heta train kan ti thoi ngot lova local authority te than tur kha ani boxia a huap si lo chuan eng tinge kan tiang aron huap chuan eng tinge kan tiang ti kha angai ta ani ngoro lok o kan huna to pa kan chun jom le mai don em ngai kan chol rianga kan chun jom don ngai ni ani le tuna asulai ju chun jom hot che o Hey chân đàn như chân pass lò lấy lá tốt lẹ cái chân le chun jom ro le pu speaker ti chuanin khame district council forest act 1955 na nuaya kan dana kha alading changdon ni chuan en angaya hai ko dian min pai hlen sak don kan sarkar du dalang hian he dan lu takhi pai ani hlen don ani chuan kan sarkar hian in du ani dik chia chuan in thil ti dan jong jong hen lang chiang ani chu tian ni chuan dan lang kan siam ve te po chu thalo lui som paruk a huap lo te po kan ngai tunga he hai ko thutluk na te po han nga phot ti long le tin retrospective in kan pass don lo voina hian he kan pass ma forest ram bo chia zong zong kan su khoi thei chuang lo om se nei mi lo vani khoi thei le sa dan kan nei kha kan hum hi mani si lo chuan chu wang chuan in pu speaker thatak ang hian alang na a ke mani dan siam ngei le district council hun lai dan te asu buai theya ain buk thua thei boka tin high court ngai chan angai boka iman mori lawang u ingai chang riang kan tiani ke ni chuani aron pulutu kan deputy cm hi kan sa chungin ai hi chu iman mo lo teng u thil buai thak zok a thlen palange kan tiani alo me